جا آلوزیا کل دیر زور دنابرا هسده و گروپین چکدار ده هیا دست به بلتنی دکم هزین سوریا دموکراتیک فرماندار انجمن سربازی دیر زور بره احمد الخبیل که ابو خولت ناس کرن دی به تمامی بشوی که فرمی جو کار به دور خست و او کسی که سجدار دید هسده دا خویانیه که دا گود پشتی در کتنا بریارا گرتنا سروک انجمن سربازی دیر زور بره ابو خوله جه آلی دوزگریا گشتی و ناوا ریوبریا خسر چار اندام دنجی ین و انجمنه جه کار هاتنه بدور خستن حسده سدما گرتنا ابو خوله و چار اندام دن ین انجمن سربازی دیر زور جی اشکره کرن بوی آواهی او سوج بناف کرن گوت پیوندین ابو خوله لگل هنک آلیین دروه هبون او آلیین لدروه جی دجمن شورشی بونه هر وهاد بیجا لدجی خلقه یعنی ابو خوله سوجین جنایی کربون و تاجره کی مادهین هشبر یعنی تجارت مخدرات اندکر حسده گوت ابو خوله نکاربو او لکاریا دوره بپاریزه و ریل بر زیدبونا چالاکین داعشی جی نکاربو بگره دبیجا ابو خوله پوستا خواه بو برجواندین خوین شخصی و جبو برجواندین مالباتا خواه پوستا خواه بکارد آنی اف جی لدجی پرنسیب هسده هزین سوریا دموکرات اف ابو خوله یعنی جی ناوی راستین احمد الخبیل کی بو ابو خوله الدیری جیراد بیجن ما بیوگرافیا ویجوارا آمده کر ناوی راستین احمد الخبیله لوکا ابو خوله الدیری تیناس کرن سروک انجمن سربازی دیر زوره بو جه گند الحریجی یه دیر زوره بو یعنی یه دیر زوره دما کو داعش دستانی سر دیر زوره رویا چو ترکیه پشت را دیسا وگریا سوری و دناوا هزین سوریا دموکراتیک حسده دا جه کرد او بخوش عشیرتا اگیداتان وی چند گروپین چکدارین مزن آوا کرن پشت را جی بو سروک انجمن سربازی دیر زوره برای جی ابو خوله چند جاران ناکوکید نابراوی و حسده ده در کتبون لی روژا 27 و ماه ماه 2023 هزین سوریا دموکراتیک حسده او و چند فرماندارن دنیه نزیکی وی لحسه که گرتن و نها جی ده زندانی ده هذا شمال الديمقراطيك وهذا ك دنوفا هسدي دايا راجهان كوبين شروان وان لديرازوري هاتنا كشتن برينها او ديل اسير هاتبونا قرتن او كتبونا دست هزن سروك بري انجمن سربازي ديرازوري ابو خوله هذا شمال يا ديمقراطيك و لوايه كي سربازي هسدي جه خلق باريزگاه ادلب بيكتي او هذا چکداری دبيجه بین شروان وان ده لدیرزوره که دیل هاتبونه گرتن هاتنه کشتن برید روزان چکدارن ابو خوله او ویدیو که هون سر اکران دبینن بلاف کر و گوت وان او کس دیل گرتنه ببینن هون اینها فوتو اکی ببینن دیمر اکی ببینن لسر جامع اوتومبیلا ابو خوله صورت یعنی جوینه که هیا صدام حسين سروك بري عراقي اوبراسيون هسده هزين سوريا ديمقراطيك لباريزگاه دير زوري بردوام دكن هناك شيخ نافدار ان عشيرة عربي جي للدير زوري جي خلقي خواستن لبي فتنيان نتشن ادهم الخبيل براي ابو خولجي تهديد كر قوت او اسيرين كرد كل جموان قرتنا ويوان بكوجا ايدام بك شيخ مصباح الحفلجي شيخ كي مشايخين هوزا عقيداتانا دبيجا جوان عشيرة خد خازم يعني او دبيجا آرام بن تبليها فيه تشينكن فتنيان در نخن وبلا خوين دنافا خلقيدا لوي داري نرجع و آلین در وجی سوده جناکوکین کل دیر زور جهانه نبینن
اپراسیونا بجیکرنا اولهیه یا هزن هسدل پارێزگەها دێرەزۆرێ ji bo çaramîn roj berdewam dike. طالب الاتراك وغير الاتراك بالتدخل. Di demekê de kolnavçeyên li jêr destê Tirkiye û grûpên opozisyona Sûriyê kombûn û meşên serbazî li dijî Hesedê û ji bo piştevaniya Ebu Xewla tên kirin, hin şêxên navdar ên hozên Erebî li Dêrezorê daxwazê li xelkê xwe dikin golpeyî fitneyê neçin. Di tomareke dengî de Şêx Musab el-Hifil şêxê meşayîxên hoza Egêda dibêje ez daxwazê li gencê hozê dikim ku aram bin û li pey fitne û fewzayê neçin û xwînên nerijînin da ku aliyên derekî sûdê ji vê rewşên nekin. Tu pêwendî û girêdana hozan bi grûpên ku navçeyê û ewlehiya wê têk didin tuneye. Daxwazê li hemû hoz û eşîretan dikim ku di rûyê vê plana derekî de derkevin. Em dixwazin fermandariya Encûmena Leşkerî ya Dêrezorê di destê xelkê navçeyê yên rasteqîne de bimîne ku dilsozê xak û xelkê xwe ne. Ji aliyê xwe ve Şêx Haçim el-Beşîr ku şêxekî hoza Begara ye gotiye divê xelkê hoza me li pey fitneyê neçin û rê nedin aliyên derekî ku destêwerdanê di karûbarên navçeyê de bikin. Li hember jî di parça vîdyoyekê de Edhem el-Xebîl birayê Ebu Xewla bi eşkereyî gefa îdamkirina dîlên Kurd dixwe. وأنا من أرض الوطن من دير الزور. از لناف آخا ولاتم لديرزور ما اگر هون دیلن انجمنج فرماندار و اندام قهرمان برندن از دیلن کرد لبا ما اعدام بكم. راح أعدم الأسر الكرد الموجودين عندنا. هر درباره پیشهاتین دێرەزۆرê de ofîsa ragihandina Bakurê Rojhilatê Sûriyê eşkere kiriye kolbinkeya Konoko civînek di navbera hevpeymaniya navdewletî, fermandariya Hesedê û hin fermandarên Encûmena Leşkerî ya Dêrezorê û şêx û rûspiyên hozên Dêrezorê û Reqayê de hatiye kirin. Di civînê de fermandarên Encûmena Leşkerî ya Dêrezorê ragihandine ku ew grûpên têkdanê li navçeyê dikin nebeşekin ji Encûmena Leşkerî ya Dêrezorê. Hüseyin Umar, Rûdaw.